Djevojka sa slike nije djevojka o kojoj pričam u ovom petom nastavku. Ona će se pojaviti u mom sljedećem videu i vjerujte mi, ne želite propustiti vidjeti kako pleše. Jako atraktivna djevojka, ali djevojka o kojoj pričam u ovom videu, budući da sam još uvijek s njom u kontaktu, neću koristiti njezine snimke i fotografije. Uglavnom, godina je 2023. Znači prije 2 godine i bio sam tada na jednom od svojih godišnjih odmora na Tajlandu i šetam se fino kroz Tree Town. To vam je jedna od nightlife zona u Pattaji gdje dosta ekspata provodi vrijeme. Britanci, Amerikanci, Australci, Njemci, iskusni turisti, umirovljenici, zato što je puno jeftinija ta zona od nekih drugih. I šetam se ja tako i u jednom trenutku vidim djevojku koja me ostavi apsolutno bez daha. Zakopam se na mjestu. Igra ona biljar s likom u nekim 30-ima, gusta crna kosa, mišićav, nabeldan, pravi alfa. Jedan od onih likova koji misli da žene padaju u komu kad ga vide. I tako ja, opčinjen njenom ljepotom, odlučim sjest u kafić preko puta i čisto uživati onako u pogledu dok ispijam čang. I tako nekih 30 minuta igraju oni biljar. U jednom trenutku lik potegne zadnji cug, pozdravi se, odlazi, ona posprema stol, dolazi do ceste i sjedne se na onu visoku barsku stolicu. Ja brže bolje plati svoje piće preko ceste i direktno prema njoj. Priđem, pogledam je direktno u oči i kažem joj dolazim više od 10 godina na Tajland i ti si apsolutno najljepša djevojka koju sam ovdje vidio. Naravno, to sam sve na engleskom izgovorio. I nisam to rekao zato što ove fraze prolaze na Tajlandu kao nekakvi uleti, nego zato što me zanimalo hoću li izmamit iskren osmijeh, jer svatko voli čuti lijep kompliment, zna ona koliko je lijepa bez brige. I da, dobio sam osmijeh od uha do uha, potpuno iskren. I nakon toga, kažem ja njoj, promatrao sam te iz kafića s druge strane, vidio sam da si igrala biljar s onim likom i da je otišao. Kako to da nisi otišla s njim? Da se razumijemo, ovo nije čudno pitanje. Ovo je bar, one sve znaju, sve su čule, ovo im je svakodnevnica. Ona zna da ja znam da ona zna. I to je sasvim normalan razgovor u tom okruženju. I objasni meni ona da je lik rekao da on ne plaća za znate već što, jer izgleda kako izgleda. U prijevodu, odjebala ona njega, ako ne plaća, onda može doma gdje ne plaća. Usput, ovo vam spominjem jer sam u komentarima i dobio pitanje da je ovdje bitno kako izgledaš. Naravno da Tajlanđanke kao i sve žene vole zgodnog muškarca kad govorimo o fizičkoj privlačnosti. Međutim, poanta bar djevojke nije fizička privlačnost. One ovdje rade i treba im novac. I ništa, kažem ja, jel mogu ja platiti piće? Naravno da mogu. Uđemo fino unutra, sjednemo se. Ja naravno želim malo upoznat. To je uglavnom i poanta zašto ja osobno preferiram djevojke koje rade u barovima, jer ste u toj atmosferi gdje možete sjest, popit piće, možete se malo upoznat bez ikakvog pritiska. I ako vam ne odgovara, platite piće i odete. I ispalo je da ima 19 godina. Znam, smirite se moralisti. Nema nikakve razlike između mene, vas koji gledate, DiCaprija ili bilo kojeg drugog muškarca kojem je privlačna mlada i zgodna žena. Da se ne lažemo. Al Pacino, otac 83, djevojka 29. Mick Jagger 80, cura 36. Ko njima broji godine? I što god vam netko rekao, niste perverzni.
što vas privlači mladost i ljepota. Naravno, podrazumijeva se da govorimo o punoljetnim osobama. Ne moram valjda to naglašavati. Osim što je 19, ima sinčića od nekih 6 mjeseci, tata nestao. I tu je došla kod tetke, tetka je isto u Pataji, tetka isto radi. I ništa, proveli mi par sati u upoznavanju. I da, na kraju sam proveo nekoliko noći s njom. I da, još uvijek sam u kontaktu. Ove godine, također sad kad sam bio, vidjeli smo se na par dana. I sad kad odem u siječnju, opet ćemo se vidjeti na par dana. Ali držim se onog pravila kojem sam vam već pričao u prethodnim nastavcima, 3 day rule. 2-3 dana i onda mijenjate. Nema emotivnog vezivanja. Morate shvatiti da je u pitanju igra i da trebate samo uživati. Vjerujte, dobro njoj, dobro meni. E sad, greška koju rade uglavnom muškarci u poznijim godinama, ja srećom još nisam u tim dramatičnim 50. 60. iako joj mogu biti tata. Muškarci rade greške jer su one jako dobre glumice. Nevjerojatno je koliko dobro glume da im godine nisu važne. To je ono što ljudi ne razumiju kad gledaju priče s Tajlanda i onda muškarci koji nikad nisu bili na Tajlandu ne mogu shvatiti kako sad netko nasjedne na njihove priče. Zato što niste iskusili, gospodo. Niste iskusili noć s njom, niste iskusili njezino šaputanje i konstantno naglašavanje koliko joj godine nisu bitne, kako traži nekog ozbiljnog, netko ko će se brinuti o njoj. Sve je to fake, vjerujte mi. I zato vam kažem, uživajte, to je cijela poanta. Ne radiš od ove priče sad životni projekt i tražiš nešto što ovdje ne postoji. Ona će te ispratiti s osmijehom, odletit ćeš doma i svatko će nastaviti svojim putem. Ne zavaravaj se porukom, ne dostaješ mi kad se vraćaš, ti si drugačiji. Sve to lijepo zvuči, ali to je dio njihove uloge, posla, igre u kojoj ona točno zna što reći i kada. I za kraj, najava za sljedeći video, nešto potpuno drugačije. YouTube moralnoj policiji se to neće svidjeti pa ću morat staviti ograničenje 18+. Neće biti reklama jer to ne može biti monetizirano, ali da vidite pravu atmosferu. Dakle, ples, šetnju kroz Soj Six i onda moji odgovori trolovima koji su se zadnjih dana posebno razigrali. Njihove komentare ne možete vidjeti jer ih YouTube zadržava, ali ja ću ih objaviti u sljedećem videu. Ne želite to propustiti i obavezno se pretplatite na kanal i pogledajte ostale istinite priče iz mog serijala I tata bi sine.